le clear tu le ngai thatu zong te me ni som pakhat sang ni som ni panga nia India le Pakistan boina chungchang kanon update le don ani tichoni hei ni min lama khanin tlaidar nga khanin in ka hai ceasefire an puanga amaro chu ni zan lama Pakistan lamin bo chia in lai pui mangin aramri depa khuate miron ka ple dupania mizo sipai te po tuna hian ramri an meka kan India sipai le kan mizo sipai te itong try pui molang u tichuanin hei Pakistan Prime Minister chuanin ne na chang ang thrimin social media thu le hla aron leya angeyom khop mai tichuanin in ka hai kampuana kham Pakistanin tikhanin danan ron bo chia a amaro chu Pakistan lam hianin India hi in ka hai dam bo che masa zoga minron pu le ni ti khopian an ril ru hi abol lo aten omani ang poni sela update kan mu theyang ang hi kanan chiarange aram pani te in ka hai bo chia anin pu ton US in firfiak puya Pakistan apu in ka hai ni min khan US President Donald Trump chuan nililai ral thuam manga in beito India le Pakistan chuan in ka hai ceasefire an remti thu through social media platform apuanga in ka hai ni min tlai India sana adar nga atanga mantran aniya hemi nu lokhian in ka hai hi bo chia anin pu ton ve ani Pakistan lami min ka masak zia chu Kashmir vela kan mizo sipai te khanin an khrachiang ani mo do thi anron soi mai don lo le India hi boina vasiam ma sajok kan ningai lo antenom khop mai kan share le ang ceasefire hian tui khombo le van boruak a huamang ti ania USC malatu liam berni ma se Pakistan Foreign Ministry chuan he malak na hiram somthum paruk la in an thlopin aram pani te hi nei turin an norni in an soi ceasefire bo chia in puna India Foreign Secretary Vikram Misri chuan India opchin Kashmir a puak ring tak khriat ani thu tele in ka hai bo chiana akhen thu asoya India hi Pakistan hi an drone mangina beinul ni in report ani bok Pakistan Foreign Ministry ero chuan hemi nu lokhian ceasefire chu thatakin an kalpui ti an soya chuti mek lain India chuan khoi emo in ka hai am bo chiani in am pu ve bok heti mek lain ceasefire bo chiana thom ero hun reivak lo nuwa are vele ta duak ni in media house tam tak chuan an report vele thung firfiak puito lo turin anti nimina in ka hai puana ni chaulai khan US Secretary of State Marco Rubio chuan Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif ne na chuan firfiak terrorist te chu pui support to lo turin atia heti ani chuan US and Pakistan hi firfiak apuya apuni in angai thei ome hei mai ba ka hian Marco Rubio chuan India chu chaikol to lo turin ati boka in biak na thatak atiam nge firfiak laskari taiba le Jaisi Mohammed te hi India rama ko mo bol thin te an ni fowa tun truma India Jammu and Kashmir Pahalgama boina thlen tuwa po khan ngai anni arin hlel jihadi general tuna Pakistan Army Chief Asim Munir hi arin hlel khop mai ani hi jihadi general tiya soi hialania heti khopa firfiak ni inan soya hei wangiam Pakistan lam Ministry 10 in ka hai puitling tak nei du ma se Army Chief Asim Munir hian thu oi lovin India hi alo beilui tir angangai an hial Asim Munir an general hi Muslim rum rutang chi kha ania achanchin po kan ron ti chua to kha an ramshoi tu te phalna lovin minon ka lui tir po ni mai thei e pa hi a nok khop mai kan LZ roi te khan an phil sak sela du khop ani Pakistan na taka changle turin India sipai te thu pe kan ni Ministry of External Affairs thu puang tu chuan Pakistan na taka changle tura India sipai te thu pe kan ni thu asoi engtin tak changle tangmo kan thu hriat reng hi Pakistan in an kap India in a changle ti alani deuh chara mutmuna hian kan lo tlom ru ve deuh tlat thrin changle ni to lovin football ang dova bas prang ringot lova attacking game khel hi mi puite hian an mutcha kani in ka hai lo pom mai po kha mi puite lunga oi lo na samai ma se in ka hai in omzia nei talo boka India po chena deuh tura ngai phot mayang thalaka kan mu hi Pakistan Prime Minister in parliament a athu soilai ania claim kan hantar langang Pakistan hi kan mel ma India la katrangin kan tol angai do na
apoi ka te khop mai kan sipai ten hoisen takin beilet ma se heti ringot chuan kan ram hi mel malaka kan chan lo mai don sia khovel han outrin ma ila tarki bak lam tang kan nei si lova chu wangin lungai khun ani lova kan president hum him khun ani ati he thu hi Pakistan prime minister ina soi tak takani chuanin video masale tuna kan soi tak munira wang leo hianin in ka hayan ron bo chi ati theiani epa hi an khop mai Ajit Doval Ming hi arilo thailo trin China Foreign Secretary bia in firfia ka chet na hi kan dole don in do hi kan du than na ero ani big lovania atia China Foreign Secretary hian firfia ka chet na chu China ina dem thule in rem na thuai se adu thu alo shil heti la hian Pakistan i sakdar chuan China Foreign Minister vo in khana bia China chu Pakistan lama atran reng thu minister hian alo shil Pakistan in heti tak maya thi chil chi drone le en thak na drone man tura nei hi engdang wanga ni lova Turkey ni mina thona manga Pakistana alo phurlu wanga ni atambok ani yang India hian zanga chuanga kap thato ni zan khan India rama mandir lar tak Vaishno mandir chungzona drone na thok kwala mandir hi abeyani vai chuan India hi thel mai a har to nge yang foreign atang le India ram hun sang atanga tlo lo tak ani ba ka Hindu mandir ani kher boxi ya China le Turkey in Pakistan hi tranpui ma se mangan laya tranpui vartu nai reng Israel ro India lama ala tang ngara keini Israel ngai na tan chu na thamon thak ang reng fu mai tukin singa tangin Pakistan chon India in operation Sindur tia Pakistan ram chunga Muslim firfiak ta tombu missile le drone le jet fighter manga me ni sari jing lama ava phin darna boruak lum chhole tang chhozela wangin Pakistan po in operation bunia an Marsos ti code name mangin medium range ballistic missile ngatin aron changle tin athung rul veta India in thile hliaman mumal takim puan zaran la nei lovani operation bunian Marsos ti chu Muslim hole khabuthiang lim Quran atanga lak chu anzol nei ro pui Mohammedan ama le apathian ala trantu te chu indona muna ala chu na veng him tlat dona anom da chevel bang te chu thir banga hung tlat ti chet rual lowa soina tongkam le in pum khatna le chakje en tirna ani je soina ti in Pakistan Information Minister Atullah Tarar chuan sonala Pakistan TV ya aron soi Atullah Tarar chuan hetianga operation banian maros kan kalpui chan chu India in kan ram chunga sipai mun poimo airbase lian pathum missile le drone manga aron be wangani chunga ron be ta chu Karachi Lahore Rawalpindi te anni Pakistan Armed Force te chu kan nam veng him turin anin pe renga hetianga India kan be na he kan chan let na satli ani ati India airbase poimo te chu fate one missile le fate two missile mangin anron kapa Pakistan ram chum boruwa ka eng thona ma tho phal lovin an khar ngal vek bok medium range fate one missile manga India ron ka ani hian India power grip kap chia in mun thren khat chu athim vek ti ani ANI News India chuan Pakistan missile 10 Dibar area Udhampur le Pathankot airfield anon kap ati bok India chuan Pakistan sipai mun thren khat Mur Khan airbase Rawalpindi khopuya Pakistan Army headquarter ran kapa Rawalpindi kho hi Pakistan khopui ber Islamabad atanga KM Somvel chawa lani in Pakistan in ramdang sipai lalda udaw an mikhol changa an tlole lodon sonna mun pui berani Murid airbase Chakwal khopuya omle Rafiq airbase Thang district Punjab province saklama omtepo an lo kap to ani India hian jet fighter mangin Pakistan sipai mun poimo te hi air to air surface missile mangin akap ani India in Israel siam suicide drone chekhat harop drone manga Pakistan avabe na hi atravio maya kumsang ni somni khan Azerbaijan le Armenia ramten Nagorno Karabakh in chuwa anin dovak khan harop drone hi anlo mang towa 10 December sang ni somni pali khan Israel chuan Syrian air defense system SA-22 Greyhound 2018 te beina na lo mang to bok harop drone hi MBT missile division of Israel aerospace industry IAI siam chuk ania melma te air defense system te chu bitum chatin azong chuak theya UAV changkang self propelled flight tani
automatic le manual puwa thunun theini in atar keta beilo chun himdam takin atira ka chuana hmuna akir le theya atha athe theya motor le longa tanga ka chu mai thei ani Turkey chung kumsang ni panga khan harop drone entonin drone asiam chuakin an soi India hiam Pakistan le China laka inveng turin ral thuam thadang te ramdang atrangin absolute nuala chungzinga US siam amut drone MQ-9B Sky Guardian le Sea Guardian high altitude long endurance cell somthum pakhat laya leibok Reuters news chuan India Ocean region veng him turin India chuan ral thuam thra amamo ani ati CNN chuan India le Pakistan te hian aning kar boruak thalo boruak lum chhotak ommek ka inpu tonin Kashmir thunun andu veve ani ati India chuan Pakistan in sipai chakna manga minon thung ru lani chuan anlo chang le zel don ti khovel hriata apuang to ani Pakistan hian India military mun puido ramrit naya omtetsu medium range missile in anron kapa chungtetsu brigade HQS KG top fuel supply depot URI Farania Rajasthan State BrahMos missile Nakrota Udhampur airfield Pathankot Punjab State te anni henga te hian khoi chiat le thi le hliam om hriat ani ri lo kan air defense system matha thokata kan lahim zel ni te po inangai thayani Channel News Asia Singapore chuan hetianga Pakistan 10 India military air base ambe na hi he thuziak lai chuan India defense le foreign ministry chuan engma anla soifi alawati Nimina Prime Minister Narendra Modi chuan office India security chungchanga National Security Advisor Defense Minister le Armed Force Chief Tenen Thirovin khun khan takin meeting an nei ani Ajit Doval te ho nen khan an thukho mani pu Modi te himo me ni sari le ni som chunga nuclear ral thuam nei ve Hindu lalram India le Muslim lalram Pakistan in kar boruak thalo wanga indona an nei meka India chuan Pakistan drone zathuma tanga zali don India ram chung be na chu poya khoi ma in a lo kap thati asoya Pakistan lampoin India drone som sari pasari chuang an kap thato ni in an soi ve bok nimina Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan Pakistan ram chunga civilian le military ho to lok nuclear arsenal thunun tu National Security Command Authority meeting a ko pha chuka he committee thunei na sang tak neya nuclear ral thuam man le man lo chungchanga thunei tu sang berte hian tunla hian India ne nan borok in karlum chaumek indona puitling chuak thu theidin munte chu uluk takin an thlirang Pakistan le India te hian ha aya mit ti in anin thung rul zel ria indona puitling anti chuak don empty chu khovel in a clear mek ani ber Pakistan chuan India in kan ram chung an ron be masa zoka hei hi changle turin article songa pakhat of UN charter angin dikna kan nei ani ati India chuan me ni saria Pakistan ram chung drone missile jet fighter surgical strike le preemptive strike avanei thut khan Pakistan ni lovin India ram chunga helna le boina siam tu hello tombu kan phin darani ati April somni pania Pahalgam muna Hindumi somni parukzet Laskari Toiba helho tenan kalum chu Operation Sindur ti in phuba an lata ani kha Pakistan lamchuan India missile tratak BrahMos missile mun pui bia sankapa BrahMos supersonic missile hian KM Zaria ta thui ka pha in tuipui le khombo le van boru atrangin jet fighter te atrangin ka chu thei bok BrahMos Aerospace le India Defense Research and Development Organization 10 Masnotroya Niva Entona an siam ni in BrahMos minga puchan chu Brahmaputra River le Moksva River siaming lakopa phu ani India here military hardware te hi Israel ramatrangin US dollar tluk le dingon 2.9 manzet aleya chungzinga chon radar surveillance combat drone missile te atel India le Pakistan te chu indona puitlinga anluta ni to bera missile le drone lai pui le rocket te mangin anin be meka anin ka ra remna zongin in ka haite puang thin ma se Pakistan lamin anon bo chelea ral thum lian zok an selek tulang ti alawom khop mai an nuclear bomb te po anron tho chua pui du mai thei hetiang ani thum chung laka anin kar boru ka chiat chungin mi somnga chuang an thi pha ngei to inan soya indona boru kara thu dik tak hriat a har sada wangin chu aya tamdai po an lo thi in an hliam nual to mai thei ani Marco Rubio US Secretary of State chuan nimina Pakistan Army Chief General Asim Munif chu telephone bia in boruak ti punlun lo zonga cha turin angena
Rubio hian Indian External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar le Pakistan Foreign Minister PM ni bok isak dara bebok heti la hian Pakistan thlop tu China President Xi Jinping chu Moscow khopuya kalin indopui pakhat laya Russia ne tu ni na lom na telin President Vladimir Putin nen anin nim nai hle victory parade an endik du na ni India le Pakistan in do na chural thuam tukle cher thiam Israel China le US 10 an ral thuam siam te en chin tirvel nan an mangvel mai ang ti a hlau om hle heti lai hian India chum Pakistan F-16 jet Lockheed Martin ko US siam le China siam JF-17 jet fighter pani chu surface air missile SAM mangin Pakistan ramchung Sargodhat air base atang alo thok chok chu an ka thlak sakni in an soi Times of India chuan India hian Russia atangin air defense system S400 le Harpi drone mangin Pakistan air defense system te hi alo ti chia saka India chuan kumsang isom pariat khan S400 ti US tluk le dingon 5.4 man lein aram khothang mar le khochak lam borok ven himna na da ani ati F-16 hi kumsang hazakwa somriat chaukan US in Pakistan na leitir tana somsari pangavel nei turin le JF-17 Thunder chu za somnga pasari vel nei tura an ngaya combat aircraft chu zali somthum vel nei turin an chu tani Pakistan chuan F-16 hi indonan tak alamang chin lova kumsang isom pakwa khan balakot beinan ero an manga kumsomli pangavel chu dogfight anga jet fighter in beinan an lamang ngai big lawa soi ani etiang new si India media te chuan an puangin an soina sa India Foreign Secretary Vikram Misri chuan Pakistan nena aning kar boruak thalo chu April ni somni pania Pehelgam huna Hindu kholzimi somni paruklai firfiak Pakistan thop ten an tha wanga bulin tran chawani ati dikhanin India le Pakistan boruak chu kan threle ta engpon isela thuthar omani chung kanon update le vat don nia